Ia kuru Bruno Fernandes jika Premier League Player of the Season, membatkat kumbala jid dapat durangnya jika Premier League Team of the Year. Bruno Fernandes solo job jika Premier League Player of the Season, hadin baki vote jong kipat ba bat ki football expert ki lapelong yu kum unong job. Habapai haka performance jong hagani ka samoy kabala dep Bruno Fernandes uli yo hadu arpwe teliki assist ka balong ru kum ka rekod thamai ha Premier League na ka bentaki assist tang haka we ka samoy. Ulatam ye ka rekod barim jong Henry bat Kevin De Bruyne ki bala yo arpwe teliki assist. Uli yo kandai teliki gol bot loy lam ye ka Manchester United sya ka third position ha ka Premier League agani ka samoy ka bala dep ha ka bola penyo ye ka klub ye ka Jakaban Nyashi benta ha ka UEFA Champions League. Ula long ru player bal create buntam ki chances ha ka bola thau ye ki laki ka bu ban yo tep gol hadu sispa lat rusin ha Premier League. Te kumta sa isin ka de hok ye uban job ye ka Premier League Player of the Season lengba kani ka jingla chung uban lai kai pha ha kani ka samoy ka bala dep. Pat manta kat kumbala pelaj bat kat kumbala jit tungin ye page ya ka Premier League Team of the Year. Hila ban page ha kani kalis ya kirang lai kai ki bala syajit.